Chimbulero thuba zwino swikashora awara ya vhutahiri live kha Facebook na kha YouTube ngauri vha ya zwiḓivha uri kha ino mbekanyamishumo iri vha ḓisela vhayeni vhane vha ḓo shandukisa kuhumbulele kwavho na kuhumbulele kwavho. Havha vhathu vhoṱhe vhane ravha ro vha ḓisa hafhanoni ri vha tshi khou lavhelela uri musi mbekanyamishumo i tshi sala tshi swika magumoni vha vha ḓivhe khwine vha dovhe hafhu vha ṱuṱuwedzee. Thetshelesi wa Phalaphala FM ri live kha Facebook na kha YouTube vha ri wana kha Phalaphala FM ri nanwi misi yoṱhe. Hafho kha comment section vha songo shavha tshithu vha nga lumelisa na mashaka na dzikhonani ezwiḽa zwo humbela dzi pfarelo vho ya thetshelesi wa Phalaphala FM kha ri tshimbile roṱhe na namusi ro dzula ro fara muyeni washu ane a vha uri u ḓo ri ṱalutshedza uri a ḓa swika hani hafha hune a vha hone. Kha musi ndi sathu ri ndi amba uri ro dzula na nnyi kha havha vhane vha khou tou thetshelesa kha Chiratisi 87.9 kana 7.8 ndi khou humbula vese ya Thendo na Vhugala. Thendo na Vhugala kha Jehova, Thendo na Vhugala kha Jehova, Thendo, Thendo, Thendo na Vhugala kha Jehova. Hey, yane. Ara ndichikona ndichidobvumela bono muḓivhayi vha ḓo mbo ḓi namba vha vho zwi pfha uri hai mathina namusi ro dzula na Thabelo Thavhanyedze. Thabelo ni khou muṱanganedza kha mbekanyamishumo ya ro ḓigeda. Ndi khou livhuwa Miss P, it's good to be here. Ndo takala nga maanḓesa u vha fhano namusi. Ane ndi kale ri tshi khou sokou ri ngoho Thabelo mara ndi khou tou livhuwa Mudzimu uri o bvisela u swika. You know ndi zwa ndemesa u vha grateful kha vhutshilo. U to vuwa nga matsheloni ndi tshifhiwa kha Mudzimu hezwo zwithu ngauri hu na vhathu vhane vha ya plana zwithu zwa vhutshilo havho vha zwi vhea vha ri zwanga zwi ḓo tou rali mara vha sa ḽi vhone ḓuvha ḽi tevhelaho. So u to ḓiwana ri fhano namusi ndi tshilidzi tshihulu nga maanḓa. Ndi khou livhuwa nga maanḓesa na vhale vha khou pfha ungari kha musi hafhaḽa kha dzi CD a si Thabelo no khou imba vhona mba vha zwipfa ngori hai vhukoni vhuhone hafha fhethu nga maanḓesesa. Musi ri tshi khou vhona Thabelo na musi ono vha muimbi ane ra muḓivha ane ra mufuna nga maanḓesa ri na dzi nyimbo nnzhi nga maanḓesa ono nominatiwa na kha dzi award nnzhi dzo yaho nga u fhambana. Nṋe ndi khou tama uri rumele murahu ri thome nyambedzano yashu murahu musi a tshi kha ḓi aluwa kha ri ḓo lavhelesa uri musi a tshi khou aluwa Tshilavu Luthengwe vhutshilo ho vha hu nga nḓila ḓe. Nṋe ndi ṅwana wa vhafunzi vho Ṱhavhanyedze vhabebi vhanga ndi vhafunzi zwino ndo aluwa muḓini zwavhuḓi ndi nga tou amba uri ndo aluwa kerekeni. So a thi ḓivhi vhuṅwe vhutshilo nga nnḓa ha vhutshilo vhure based kha Mudzimu. Hezwi zwanga zwo aluwa nṋe ndo thoma u ḓivha uri ndi ḓo vha muimbi ndi muṱuku nga maanḓa ngauri kerekeni ndo thoma u ita u imba khou amba zwo ima phanḓa ha vhathu ndi na miṅwaha ya 6 and na vhabebi vhanga hezwiḽa zwithu vha zwi kuvhatedza vha ita uri vha zwi khwathele zwi swike vho vhona hune zwa ḓo ri zwi tshi ya vhathuni zwa pfhala khwiṋe. Ndi a zwi humbula ndi na miṅwaha ya 8 hangei murahu ho vha hu na dzi crusade dzi no fariwa nga vhafunzi vho dokotela vho Muligwe. Ndo vha ndi tshi ḓiwana ndi kuṱukuku ngafha ndi tshi khou imba kha iṅwe khwayara ya tshi pfhi Metano iya ndi khwayara yo vha i tshi imba kerekeni. So nṋe ngauri thi zwino ni a zwi vhona dzi worship team dzi vha dzi na dzi uniform zwino heyo yanga yo vha i tshi ambara madzhasi zwino mara nṋe ndi sina size ya dzhasi langa dzhasi ho vha hu tshikhipa ni khou mu vhona ṅwana wa 8 years o ambara tshikhipa nyana tshihulu. Yeah, that was me. And primary level I was that person I know the fee Thabelo kha ri simele luimbo ri khou ṱoḓa u rabela. That was me. And zwa ita uri nda si tshavha na stage fright zwo tou pfhi ndi a shona zwa sa konadzei ngori ndo alusiwa nga vhathu vhane vha ima phanḓa ha vhathu ḓuvha ḽiṅwe na ḽiṅwe na nṋe nda gudisiwa u ima phanḓa ha vhathu every day ḓuvha ḽiṅwe na ḽiṅwe ndi tshi vha ndi khou trainiwa u ḓiwana ndi tshi khou ima phanḓa ha vhathu. So zwa ita uri u bva kha primary u ya secondary ndo vha ndi muimbi ndi tshi funza dzi LCM tshikoloni ri vhaṱuku nga maanḓa. That was me growing up. Fhedzi o amba uri zwa vhuimbeleli hanefha na miṅwaha ya rathi ya 6
fhedzi zwo ḓisa hani uri a to zwi tumbula ngori riṋe na namusi ri kha ḓi lingedza u tumbula namusi vhathu vho no vha vhahulwane vha kha ḓi lingedza u vhona uri ndi a kona u imba ho vha ho itea mini ḽo ḓuvha ḽe a zwi pfhi uri hai i pfhi afha fhethu ḽi hone? Kha nṋe ndi nga si tori ndo to swika nda vha na fhethu he nda tori ndi khou zwi tumbula ngauri ndo aluwa muḓini wa vhafunzi sa zwe nda ambisa zwone mara miyanga na khotsi yanga ndi vhaimbi vhone vhaṋe. Vhano zwi humbula havha vhahulwane nyana nothi dzi hashtag 2K dzi 2K vha nga si zwi pfesese mara havha vha nonga vho ita vhahulwane nyana hangei murahu kha ministry wa Dokotela Muligwe havha vha na muthu ano pfhi Livhuwani wa Muligwe, that was my mother. Okay. So zwa u imba zwo to bva hayani ndo zwi mamela hezwiḽa zwithu mukalanga hangei khotsi yanga vha tshi vha vho fara katara mukegulu vha tshi khou imba so ndo aluwa khazwo. Zwi to fana na mini wa aluwa u tshi ḽa vhuswa u ḓivha uri vhuswa ndi zwone vhutshilo. Yeah, so ndi pfha ungari ndi nga si to amba uri ndo zwi tumbula lini. Yeah, zwi khou pfala zwino afha tshikoloni ndo pfha tshi khou ṱalutshedza mafhungo uri na hanefha primary u khou sokou pfhi kha sime a imbe musi a tshi swika afha tshikoloni naho vho zwi ḓivhisani zwo uri Thabelo ndi muimbi vha khou mu vhona ni ngei kerekeni? Nṋe nda ndi sina ṱhoni. Okay, Miss Phinda ndi sina ṱhoni zwithu zwa ṱhoni a zwo ngo vhuya zwa vha zwithu zwanga and ni a vhona ri tshe vhaṱuku ndi hetsha tshifhinga tshine vho mistress vha tshi ri ndi ngeno khou ṱoḓa uri imbela luimbo a thi nga lindeli hu tshi pfhi Thabelo kha ri simele luimbo ndi ḓo tori ndi nṋe. So that was me no bva kale so a ṱhonivho a zwo ngo vha zwithu zwanga. a ri ḓo lavhelesa uri kha mafhungo a tshikolo afha musi a primary na musi a tshi swika hanefha secondary o vha mutshudeni ḓe? Nṋe ndi muthu wa phosho badi zwithu zwone zwa sa pfesesei ngauri a thi ri kilasini vhathu vhane na ḓo vha wana vha kha list ya vhathu vha phosho ndi vhane nga hangei ri tshi ya kha mafhungo a u tou vhala bugwi dza dzi sa tou pfha zwavhuḓi. Zwino nṋe vha ḓo ngwana kha vhathu vha phosho ndi ḓo vha ndi khou rasa luṅwe mara hu tshi pfhi top 10 kilasini hanefhaḽa vho top 20 nyana ya nda ndi tshi vha ndi hanefhaḽa. Zwi tshiya hezwo ri tshi vho ro no vha sekondari nda wana uri na zwithu zwo no tou ri LCMA zwa mbo ḓi namba zwa tou pha platform ya uri ndi nambe u vha ndi khou thoma u ḓivhea uri ha Thabelo na sa muwana a tshi khou vhala bugu ni ḓo tea u mu wana LCMA a tshi khou imba. Zwino hezwi zwa LCMA zwa namba zwa khwathela na ndi ri mini zwa khwathela na character yanga uri zwi amba uri na musi ndi khou wana na kha vhaphosho thi nga wanali kha vhathu vhano ḓovha vha na milandu zwikoloni. Ndi nga hayi nda sa wanali kha milandu mara ndo aluwa ndi muthu wa amba badi. Vhutshilo ha vheo vha ḓivhalea vhu takadza nga maanḓa ngeno ri tshi khou vhu thoma ngeno fhasi ri kone u pfhesesa uri muthu uri a swike fhaḽa ri a kona u ṱanganyisa ra zwi vhonisa uri zwo thoma ngafhi. O mbo ḓi namba dzhena kha mafhungo a secondary hafha ndi hafho hune ra khou mu wana a independent Vision Independent School hune ha vha na tshigwada khetshi tsha Revival Sounds. Yeah, Revival Sound ndi musi dzina ḽa heḽa khwayara ye nda i amba ino pfhi Metanoia yo tshintshiwa ngauri heḽia dzina vhaṅwe vhathu vha tshi pfha uri a vha khou tou pfhesesa uri ḽi amba mini so ha mbo ḓi pfhi kha ri tou ḽi tshintsha ḽi pfhi Revival Sounds. Ndi hone hune nda nga tou thoma amba uri ndo imba u thoma hone ndi tou pfhi ndi muraḓo wa tshigwada tsha vhathu vha no imba. Yeah, ri ḓo vhuya henefho ra kanda kha fhungo ḽa uri kunangele kwa muzika uri ku ḓisa hani musi zwone zwi a tshi khou aluwa. Fhedzi ndi kha ḓi tama uri humele murahu nyana hanefha a tshi kha ḓi vha kerekeni o amba uri o alutshela kerekeni fhedzi hu na kereke ya PGC a i sumbedzisa ya vhafunzi vho mudzuli vhane vho shela mulenzhe nga maanḓesa musi a tshi khou aluwa. Kha ri ḓo lavhelesa uri vho shela mulenzhe nga nḓila ḓe. Nṋe kereke ye nda aluwa khayo ndi The Beautiful Gate Church ya vhafunzi vho ṱavhanyedza vhane ndi khotsi yanga. Vha tshi zwi amba vha ri zwi dzhia shango u alusa ṅwana. Nda swikela zwanḓani zwa vhafunzi vho mudzuli ra thoma tshigwada tshi no pfhi PGC. Hafhaḽa kha itshiḽa tshigwada ndo vha ndi muṅwe wa vhaṅwali vha dzinyimbo ndi muṅwe wa vhasimi vha dzinyimbo nda dovha nda vha mubvumeli zwi amba uri
kha itshila tshigwada ndo pfumbudzea nga hunzhi nga maanḓa. Sa izwi ndi tshi khou amba uri zwi dzhia shango ḽoṱhe u alusa ṅwana ro vha na vhathu vha no nga vho Hanedzani Mutele vhane vho playa role ya muzika kha nṋe, not ndo no vha muhulwane ri tshe vhaṱuku ngauri kereke ine nṋe nda dzhena yone ya The Beautiful Gate na BACG ya vho Bishop SK Nechisaulu dzo vha dzi tshi shumisana kanzhi. Ndi wa u si nga si wane hu na conference BAC vhafunzi vhoṱhe vhanyedza vha siho kha preaching lineup ngoralo. So hezwiḽa zwithu zwo vha zwi tshi ita uri vhathu vha no nga vho Hanedzani Mutele vho vha vha tshi ri vhudza uri hei ni yani nḓilani a zwi itisiwe hezwi ri tshi fhedza u imba vha ḓa vha ri wa vhona ndo vhona a khou imba zwavhuḓi nga maanḓa mara a ṱhogomele 1 2 3 4 5 hezwiḽa zwithu zwo alusa badi. Ndi a humbula kha PGC ndo vha muṅwali wa luṅwe luimbo lu no pfhi u ya nṱalukanya. Ri tshi lu thetshelesa ṋamusi I laugh at myself, ndi a ḓi sea badi uri ndi nṋena u tshi khou sedza kuipfi kuṱukuṱuku kwe kwa ku khou imba no matshuara ku sathu matshuara u tshi khomphera na thabelo ane a vha a thabelo ṋamusi wa zwi pfha zwori ya hei ho tshimbiliwa lwendo lulapfu nga maanḓa. Nṋe vhabebi vhanga vho vha vhabebi vhane vha ṱuṱuwedza zwa tshikolo uri muzika ni a u funa yes mara thikhithi ya u ya makaṱarani ndi report yo phasaho none i songo tou phasaho zwo tou swenda. Nda ndi tshi kaleliwa uri ra sa vhona 90 a vhone kha vhahaṅwe nga makaṱara. Zwino zwa zwi tshi nṱuṱuwedzesa nga maanḓa u vhesa muthu wa bugu nda vhalesa uri ndi kone u wana thikhithi ya makaṱara ngori ra tshi zwi ḓo uri tshikolo tshi tshi vala ha ri tou ṱuwa vhege mbili tharu ra dzula pile muḓini wa vhafunzi vho Mudzuli ha na vhakegulu vhavhili miya vhafunzi vho Mudzuli vha tshi pfhi vho Lady na vho Joyce. Ndi hone he ra gudisiwa no bika uri muzana wa kerekeni ṅwana wa mudzimu u ḓi fara nga nḓila ḓe a ni sokou imba na fara microphone nala hu sina. Ndo no wana tshifanyiso kana tsho uri ndi ṅwana ḓe Thabelo musi a tshi kha ḓi vha muṱuku fhedzi kha ri mbo ḓi namba ri lavhelesa mafhungo a tsheo ya uri zwenezwo musi a tshi khou aluwa vha hone vhana vhane vha vha uri vho alutshela kerekeni ri sa khou amba uri zwo khakhea a zwi ngo khakhea fhedzi wa wana uri vha vha khou nanga muṅwe muzika une wa vha uri a si wa gospel vha nanga u ḓi imbela kha musi dzi mapiano na zwiṅwe zwinzhi zwo yaho nga u fhambana. Tsho ṱuṱuwedza uri na musi o no aluwa a tshi vho kona u ḓinangela ene muṋe a tshi vho kona u ḓi dzhiela tsheo ene muṋe yo uri nṋe ndi khou ṱoḓa u ita hezwi na hezwi a ise phanḓa no nanga muzika wa gospel. Zwo ṱuṱuwedziwa nga mini? Tsheo yo u thoma ine muthu a nga ḓi nangela yone ndi ya uri ene muṋe a tshi ḓi lavhelesa muthu u khou ṱoḓa u vha muthu uḓe. Ndi khou ṱoḓa u vha muthu ane ndi tshi vhoniwa nga vhathu vhaṅwe vhathu vha tshi mbona ngei nnḓa vha tea u mbona vha nga guda tshiṅwe tshithu kha nṋena kana vha khou tea u sokou tou mbala kha vhenevhaḽa vhathu vhane vha pfha uri hoyuvho kana ni a vhona hu na vhana vhane riṋe ri tshi aluwa ra tshi fanyisiwa ngavho ni tshi kaidziwa ni tshi kaidziwa pfhi ni songo nga ṅwana wavho mugede zwi amba uri hoyo ṅwana vhutshilo hawe vhu vha vhu songo tou kuna though u tshi nga tou ṱuṱuwedza vhabebi uri kha ri ḓifhe tshifhinga tsha u guda vhana vhashu ngauri huṅwe ri a misinterpreter vhana ri a wana ro vha vhala nga nḓila i si yone ra vho sokou pfha u nga ri ho ṅwana o tou rali mathina a songo tou ralo. Zwino ri tshi khou vhuya kha heḽi ḽa tsheo ya muzika nṋe ndo ḓivhudzesa u vha ngauri ndo aluwa muḓini wa vhafunzi mara nda aluwa musanda ende hezwiḽa zwithu zwoṱhe zwo vha zwi tshi ita nṋe uri ndi vhe nṋe ngauri ra tshea hanefha ri ḓo wana malofha ene aḽa mathihi a haningei musanda a henedziḽa mvelele dzine dza vha nga heneiḽa nḓila. Zwino zwa mpha tshikhalavho tsha uri zwi amba uri ndi a kona u vha zwithu zwinzhi ndi muthu muthihi. Ndi a kona u nga imba muzika wa Tshivenḓa kana wa sialala ndi tshe ṅwana wa mudzimu. Ndi a kona u imba jazz ndi tshe ṅwana wa mudzimu ngauri tsheo yo thoma ndi ye nda i dzhia ya uri nṋe ndi khou ṱoḓa u vha muthu anei na vhathu vha tshi mbona matshelo vha tame vhutshilo hanga vha pfhe uri ndi wele kha havhaḽa vhana vhane ha pfhi ḓanu nga ṅwana wa vho ṱhavhanyedza ḓanu aluwa vhoni fane naye. Vhaṅwe vhabebi vho vha tshi tou nḓisela vhana vhavho vha ri ene a ita a tshi funḓedza na hoyu wanga ndi a tama vhutshilo hawe.
zvavo mpha vhuḓifhinduleli ndi tshe muṱuku ha uri zwi amba uri ngauri ndi na vhathu vhane nṋe vha tshi sedziwa vha tshi tshila vha khou tea u tshila vha khou kopela nṋe zwi amba uri a thi tea u tshila maṱapaṱapa ngauri already hu na vhathu vhane vha khou ndavhelesa siani ḽa muzika ngauri nṋe na kerekeni ndo mbo ḓi vha muṅwe wa vharangaphanḓa vha vhaswa zwa ita uri eneiḽa role yo u vha murangaphanḓa wa vhaswa u nga si tshilise zwiṅwe na zwiṅwe zwine wa zwi funisa zwone arali u tshi zwi ḓivha zwori ndi na maṱo mangana o ntsedzaho ndi na vhuḓifhinduleli vhungafhani ha u sa xedza muṅwe ṅwana wa huṅwe fhethu ngauri ndi a tenda uri na zwino ri tshi khou amba ngorali hu na muṅwe muthu ane o dzula u tori ngoho ndi a tama u nga havhaḽa muthu ndi a tou tama vhutshilo vhune vha vhutshila ndi a tama u nga vhone mara u tshi nga tea uri kha vhana vho raloho vha sendela tsini u a kona u zwi vhona uri hu na tshifhinga tsha u vha wa vhukuma kha vhutshilo ngauri dzi challenges dza vhutshilo a dzi lingani a dzi fani and musi u tshi khou fhira khadzo u guda vhutshilo zwezwi vhu tshi khou ya phanḓa kha ri ḓo lavhelesa thikhedzo ya vhabebi ri khou lavhelesa u bva zwezwiḽa mathomoni ri tshi khou ḓi amba uri kha u vhaliwe ha sa vhaliwe hu ḓo iwa a ni nga koni u ya makaṱarani thikhedzo ya vhabebi ri tshi khou lavhelesa siani ḽa zwa muzika na mafhungo a vhutshilo ha ḓuvha na ḓuvha yo vha nga nḓila ḓe nṋe ndi na vhabebi vhane ngoho a vha vhambedzwi ndo bebiwa muḓini une ndo funiwa zwa vhukuma u funiwa zwa vhukuma nga nḓila ya uri vha vha tshi ntendela ndavha zwine ndavha zwone mara vha tshi wana nḓila ya khwine ya u nkaidza na nṋe nda zwi pfha zwori tsho khakheaho tshi vha tsho khakhea hune nda khou tea u vhuya nḓilani ndi tea u vhuya nḓilani nṋe ndi nga thi tato zwi amba uri nṋe ndo alusiwa nga Bivhili hange hashu no vha ni sathu ri ni tshi khou ṱoḓa u rwiwa na thoma na vuleliwa Bivhili na vulelwa vese ino ri ṅwana ha dzimiwi tsole zwino na ṱalutshedziwa uri zwi amba mini zwino ene ṅwananga ngauri ndi a mufuna zwino ndi khou musolela hezwi na hezwi na hezwi zwi a zwi ita zwino ndi tshi musola namusi ndi khou shumisa bannda namusi ri ḓo shumisa ṱhamu ndi mukegulu wavho kana ndi mukala vhoṱhe okay ya mara ndi hovha hu tshi ndi nnyi wa tshi rwesa mara muthu we vha tshi rwesa ndi miyanga okay khotsi yanga vha vha sa tu rwesani mara ndi a kona u vhala na zwori ndo rwiwa lungana okay mara ḓuvha ḽine no ḓo rwiwa ni ḓo zwi ḓivha ende a ni nga zwi hangwi uri no vha no rweliwa mini ende zwo khakheisa hani ni ḓo kona no funza murathu uri hezwi a zwi itiwi ngauri zwo khakhea tshe nda dzula fhanoni ndiyo nda fara fhanoni i khou sokou lila ndi na muledze no khou ṱoḓa u dzhena a ri o vha muthu o aluwaho a sina tseda a konaho u kovhekana na vhaṅwe zwine a vha nazwo zwi nga vha zwiḽiwa kana zwiambaro o vha tshi ḓi ambara na vhaṅwe zwi re zwawe o vha ṅwana o begwaho hu na fulufhedziso kha vhutshilo hawe o ḓo swika kha u gudiswa u imba a tshe muṱuku u tshidzwa ho no itea khaye o ḓo tou imba nga u tou zwi funa thelombilu ya ḓala khae ya u imba vheiwe u takuwa muloshi a sa ṱoḓi mavhone hune u imba ha takuwa mbiluni ha swika muyani hune vhoṱhe vha kama vho ṱulutshelwa ṱaḓulu zwa zwino ndi muthu a re na mbidzo u bva mudzimu hune ra khou thoma u mu guruma kha zwithu zwa murena muḓologi wa musi hu tshi funziwa nahone mudzimu kha rendwe Thabelo ndi khou vhona a tshi khou sedza matungo a sedza nṱha nda vhona na miṱodzi ine thi khou i vhona mara ndi khou i vhona nga ngomu mbiluni muledza khoyo une wa khou bva kha mukegulu havha vhe vha khou amba ndi miyanga zwine nda vha zwone ṋamusi ndi havha mufumakadzi havha ndi tshi amba fha murahu ndo amba nda ri ṱhamu yo shuma nga maanḓa
havha muthu vho nthuesa and namusi ndi a sedza murahu nda zwi vhona uri ndi ngauri vha tshi zwi ḓivha uri mudzimu vho ri mini nga vhutshilo hanga. And mubebi nṋe ndi muṅwe wa vhana vha pfulufhedziso. Ni a vhona hafhaḽa bivhilini hana o ita pfulufhedziso ari murena wa mpha ṅwana ndi ḓo mu ṋekedza iwe. So ndi muṅwe wa vhana vho to raloho ngauri u vha hone hanga yo tou vha nndwa ya thabelo. Mianga vho adza vhutshilo havho zwa sa vhe easy ndi tshi bebiwa na luthihi lune u nga kona no zwi amba uri vho ṱoḓa u no luza vhutshilo havho nṋe ndi tshi khou tea uri ndi bebiwe. So uri ndi vhe hone ya tou vha nndwa ya thabelo, that's why ndi tshi pfhi thabelo. So it warms my heart, zwi ṋea vhududo mbiluni yanga u pfha mubebi wau o vhonaho a vhona na vhuṱudzeṱudze hoṱhe, a u tendela u tshi vha ṅwana, a u tendela wa aluwa phanḓa hawe a vha tshi khou amba nga heyi nḓila ine vha khou amba ngayo. Ndi zwone vho amba nga ha mbidzo kha vhutshilo hanga ine wo aluwa muḓini wa vhafunzi wa vhona vhushayi hoṱhe vhune ha ḓa na u vha mufunzi. Ni a vhona muḓini wa vhafunzi u tonga musanda hu alusiwa muṅwe na muṅwe. Zwi amba uri arali ha vha na ḽofo ya vhurotho i re na zwiḽai zwa 16 ri tshi bva practice kerekeni ra vhuya ri 10 ri ḓo tea u shera ḽofo yeneiḽa. Nṋe ndo guda u sa vha na tseda not nga choice ngauri ndo tea u thoma ngo shera vhabebi vhanga na vhathu vhoṱhe. Zwi amba uri tshifhinga tshe vhabebi vhanga vha tshi nga tea u mpha tshone tsho vha tshi tea u ṱhukhuliwa tsha lingana shango ḽoṱhe ngauri vha khou ṱoḓiwa nga vhathu vhoṱhe. Zwi to kombetshedzea uri u gude u funa vhathu, u gude u kovhelana na zwine wavha nazwo ngauri muḓini wa vhafunzi vhuya ḓa na ṅwana a si na rokho mara ri khou tea u ya kerekeni. Havha hu na iṅwe rokho ye wa i rengeliwa wa ri ndi ḓo i ambara ḽiṅwe ḓuvha nga dzi nganangana wa tea u i bvisa wa mufha yone a si tsha ḓo dovha i vhuisa. Zwo mpfunza mvumbo ya u funa vhathu ngauri I've seen, ndo vhona vhabebi vhanga vha tshi zwi ita nga mbilu dzoṱhe. Nṋe ndi ṅwana wo thoma hahashu mara ndo aluwa ndi na vhakomana vhanzhi nga maanḓa. Ndo aluwa ndi na dzikhaladzi vhahulwane kha nṋe vhe vha ḓi tou aluwa ubva kha miṅwaha ya 16 vha tshi khou dzula muḓini wa hashu. Wa mu vhona muthu a tshi aluwa a vhuya swika vhona upfhi u khou maliwa a bva a hashu a tshi khou ya muḓini hune a khou maliwa hone. Zwo mpfunza uri na nṋe zwino ndi khou ita zwezwo ngauri ndi yone nḓila ye nda i vhona ya vhutshilo uri vhutshilo vhu itisiwa zwezwo. Thi ḓivhi uri ndi na vhana vhangana hafha shangoni because of the character ye mianga vha mpfunza yone. Zwo vha zwi songo leluwa. Nṋe na vho ro vha ri si madele mapfani ro vha ri sa anḓani na luthihi ngauri hune ṱhamu ya dzula yone ri nga si tei u sendela. So mara vho mpfunza character ya u konḓelela, vho mpfunza u funa nangwe. Thiri miau na musi vha tshi fhedza u urwa a vha tshintshi hapfi a vha tshavha miau. U vhona lufuno no vhona lufuno zwino wo no aluwa, zwino wo no aluwa u ya kona u zwi vhona uri okay hezwiḽa zwo vha zwo tea uri zwi iteise hezwiḽa ngauri zwa zwi khou tea u fhaṱa nṋe wa ṋamusi. Kha ri lavhelese mafhungo a tshikolo khezwiḽa musi a tshi phasa murole wa vhufumi na vhuvhili Hangei Thengwe a tshi phasa kha murole wa vhufumi na vhuvhili o ya dzhena ngafhi a gudela mini? Ndo ya nda dzhena Central Johannesburg College ndi tshi khou upgrade metse wanga ngori metse wanga wa songo tsha to naka. Then u bva afho
vhutshilo ha u tou tshila Johannesburg nda pfha ndi sa tu pfhesesa ngori nṋe have been ndo vha ndi ṅwana wa village na kale ṅwana wa mahayani. yeah so nda tea u nanga kha u ya Vaal na u ya Techniven. Nda ḓi lavhelesa nda wana uri nṋe ndi muthu wa u funesa zwithu zwa zwanḓa, ndi muthu wa u ita zwithu, ndi creative. Hangeini Techniven ha khou ḓi pfhi finya zwanḓa nda tea u ya hone. Unfortunately ndi tshi swika nda wana hedziḽa khoso dza zwe nda vha ndi khou ṱoḓa u ita zwone dza vha dzo no ḓala. Nda tea u ita accounting ngauri ndo vha ndo ita ende ndo i phasa zwavhuḓi high school. Nda ita diploma ya financial management, ndi yone ye nda kona u ḓi wana mushumo ngayo. Mara hafha vhutshiloni hafha nda tumbula uri ngauri nṋe thi muthu wa u give up, thi muthu wa u give up easy. Vhutshilo ḽiṅwe ḓuvha ha vha ho mmbea kha situation ye nda vha ndi khou tea u ḓi wana ndi kha wheelchair, ndo no fariwa, financial accounting khamusi i si nga si tsha ntshumela. Mara nda pfha uri vhutshiloni ndi nga si kone u dzula nda ḓi litshedza, nda ḓi litsha nda sokou tou pfha uri ndo ṅala vhutshilo. Nda nanga humela tshikoloni nda ita occupational health and safety, ndo ḓi vhudza uri mishumo i nonga ya construction kanzhi a si hunzhi hune vha ḓo tou ni wana vha khou tou ni sedza uri magunwe o itisa hani. Wo vha u muhumbulo wanga nga hetshiḽa tshifhinga, and ndi na swili ya uri nṋe ndi a ḓivha zwe mudzimu vha vhea kha nṋe, and zwi nga si fhelelise hezwi. Nda hana u ḓi vhona ndi tshi khou ṅala vhutshilo, nda ḓi vhuyedzedza nda humela tshikoloni nda guda nda phasa. Namusi ni khou amba na a qualified occupational health and safety practitioner ane ndi na khamphani ine i dzudzanya mafhungo a u tsireledzea ha vhathu kha zwifhaṱo na na maḓikiṱani, fhethu hunzhi ho fhambananaho zwezwi vhathu vha khou fhaṱa zwifhaṱo, vha khou ita dzi bada, ndi nṋe wa ṋamusi. Heiḽa accounting heiḽa ye nda vha ndi tshi pfha ungari i nga si tsha tshumela i khou shumesa badi zwino ngori thi zwino ro no vha vhoramabindu. Yeah. Ndo pfha mafhungo a khaedu yo fana na u fariwa, u dzula kha wheelchair. Ndi khou humbula u ṱalutshedza uri ho vha ho itea mini? A si mafhungo ane nda tou funesa u a amba ngauri ndi iṅwe chapter ya vhutshilo hanga ine yo ḓala dzi exposure dza zwithu zwinzhi. Mara u tshi nga to zwi amba in short, ngauri nda tshila fhethu he nda vha ndi sa fariwi zwavhuḓi, ndo experience u tambudziwa hunzhi nga maanḓa ndi sa ambi. And musi ni tshi khou vha na mutsiko wa zwithu ni tshi khou zwi vhona zwi khou itea, zwiṅwe ni sa koni no zwi langa, zwiṅwe ni sa ḓivhi na zwori ndi ḓo tou ri mini, ndi ḓo vhudza vhathu nda ri mini. Honeha izwi zwithu zwa feila vhathu vha ḓo ri ṅwana wa vhafunzi o tou zwitisani, nga hafha ndi ramuzika no ḓivhiwa, shango ḽi ḓo ri mini. Zwa ita uri ndi ḓi valele nga ngomu for 3 years ndi tshi tea u concealer, thini ya vhona ri ya ita makeup, ndi tshi tea u dzumba vhuṱungu hoṱhe, ndi tshi tea u guda u smile, not ngauri mbilu i khou smile. U tshi nga vha wo vhudziwa maipfhi oṱhe a u tsitsela fhasi, wa tea u fara microphone wa amba uri
una fulufhelo kha muṅwe muthu iwe u si naḽo. Miss P, u ḓiwana u muthu wa vhathuni, vhunzhi ha vhathu vha ya tshila vhutshilo vhu si ha vhukuma vha tshi khou itela dzi khamera na mavhone na uri vhathu vha ri zwo naka. Ndo tshila kha mbingano yo konḓa nga maanḓa, and ndi soko to vhona uri mudzimu vha mbavhalela vha mpfuna vha zwi ḓivha na zwo uri ndi na khani. Nṋe ndo vha ndi thi muthu wa u tenda u baleliwa nga tshithu, zwino nda ndi tshi pfha uri na mbingano a i koni u mbalela, a i koni u bala, and ndo vha ndi sa zwi vhudzi muthu. Nṋe vhabebi vhanga vho zwi ḓivha uri ndo vha ndi songo takala ndo dzula kha wheelchair, dokotela a tshi khou vha vhudza uri Thabelo a tsha ḓo dovha a tshimbila, ri khou tea u mu isa sibadela tsha muhumbulo uri ri mu gudise u tshila na iyi nyimele ya u sa ḓo dovha a tshimbila. Ndi livhuwa mudzimu ngauri mudzimu wa vhakhakhi turnaround ya vhutshilo hanga ra vhuya ra amba nga ha u tambudziwa. Ni nga humbula u tambudziwa huṅwe na huṅwe hune hanga ḓa muhumbuloni, ndo vhu experience, mara ngauri mudzimu vha vha na nḓivho na vhutshilo hanga namusi ndi a sedza murahu nda zwi pfesesa uri why ndo vha ndo tea ndo fhira khazwo. A thi khondoni vhanna u tambudza vhafumakadzi, u ṱuṱuwedza thi ṱuṱuwedzi uri vhanna vha tambudze vhafumakadzi, thi ṱuṱuwedzi vhafumakadzi uri vha tambudze vhanna. Fhedzi ndi a tenda nṋe uri vhutshilo hanga ho vha ho tea uri hu tshimbile nga heiḽa nḓila ngauri zwa zwino ndi tshi khou amba mudzimu vho mpha mushumo wa u kona u dededza vhaṅwe vhathu vhane vho vha vha sa koni u amba nga zwithu zwine vha ṱangana nazwo, mara mudzimu nṋe vha to nṱomola lwa u tou khou ṱoḓa u wana ipfhi ḽi no pfhala, u tou khakhamudzhiwa so, u tou kwatuliwa. Ndi a humbula ndi sibadela hafhaḽani Polokwane Unicare nga dzi 26 dza December 2017. Ho vha hu birthday yanga, vhathu vha khou mangala nṋe ndi siho kha dzi show. December ri vha ri busy, mara vhaṅwe vha vhatevheli na vhafuni vha muzika wanga ngauri vha vha na nomboro dzanga vha kombetshedze u founa uri ni gai a ri khou ni vhona. Vhaṅwe vha fhedza vho zwi ḓivha through miyanga, vha nanga u nsurprise uri Thabelo a tshi vuwa nga ḓuvha ḽa birthday i sina na fulufhelo na ḽithihi kha ri a tshi vula maṱo a ri vhone ro ḓo mu funa ro ḓa u mu sumbedza uri hu tshe na fulufhelo nangwe o dzula kha wheelchair. Nda ri ndi tshi vuwa nda wana hu na mabaḽoni nga vhathu, thi khou ri mashaka anga fhedzi, khou amba vhatikedzi na vhafuni vha muzika wa Thabelo vhane vho to ḓivhudzaho u funa Thabelo ngauri vha funa muzika wawe fhedzi zwezwo, mara somehow vha zwi ita uri zwi konadzeye uri vha ḓi wane vho swika mbeteni wene nda vha ndo eḓela khawo. U tshi nga to amba wari to the world ḽiwe ni songo zwi dzhiela fhasi, lufuno lune na ri sumbedza lwone lu ya ri khwaṱhisa. Nṋe ndi a tenda uri ndi ḓo vha ndi siho kha heyi nyimele, ni khou mbona ndo ambara high heel, ndo vha ndi ḓo vha ndi sa tshimbili nṋe arali ndi songo to sumbedziwa u funiwa. Nda sa funiwa nga vhabebi vhanga fhedzi, nda funiwa na nga vhathu ndi sa vha ḓivhi. khamusi kha ri ḓo lavhelesa nyimele ine ri na vhafumakadzi zwino vhane vha khou tshila kha nyimele dzine dza vho razi dzavhuḓi kha mbingano dzine vha vha khadzo, vha khou shavha u pfha, vha khou shavha zwithu zwinzhi zwo yaho nga u fhambana. Khamusi ri sa vhe ra dzhena na kha uri vha khou shavha mini, ndi fhio ngeletshedzo kana ṱhuṱhuwedzo ine ene a vha nayo sa muthu ane vha na tshenzhemo ya uri zwi sa tshimbili o bva khazwo? Zwi a konadzea
muthu ane a vha a kha vhushaka ha u tambudziwa u vha a nga nḓila ine zwiṅwe zwine a ita ha ḓi itisi, ngauri kanzhisa mutambudzi u ni ita uri ni ḓipfhe nga huvhili. U ḓo ni sumbedza lufuno, a dovha ni sumbedza vhuṱungu hoṱhe vhune na nga vhupfa. So zwi amba uri arali ni khou sedza tshanḓa tshanga tshithu tshi re hafha ndi nga kona u tshi fara. Ndi zwine mutambudzi a ita zwone, u ḓo ni vhea kha heyi level ya uri hezwi ndi tshi pfha ungari ndi khou mu luza kha ndi kone u mu vhuyedzedza lune a pfha ungari hu tshe na fulufhelo ḽi siho. Ende zwi ita uri wa dzulesa kha vhuṱungu honoho u ya sokou tou pfha ungari a hu tshe na vhutshilo besides this person, ndi nga si tsha kona u tshila zwiṅwe, a u ḽi vhoni fulufhelo. Zwino nṋe ndi nga tou amba nda ri vhewe ntsedzeni, nṋe ndi vhuṱanzi vhu no khou tshila ha uri zwi a konadzea wa bva kha mbofho ngafho wa tshila wa isa phanḓa. Nṋe tsho nṱuṱuwedza uri ndi ime nga milenzheni, ndi muṅwe mufumakadzi we a vha physiotherapist nga heḽo ḓuvha ḽe na khou ḽi amba ḽedzi 26 dza December. Ori a tshi ḓa a khou ḓo ndzhia uri a yo shumana na marambo anga, a wana mbete wo ḓala nga vhathu, a tshi vhudzisa a vha khou vhudzisa muthu wa right badi, a vha khou vhudzisa mianga a vha sa vha ḓivhi. Kha vha ḓo tou mbudza uri uyu muthu ane ḓuvha na ḓuvha ri tshi ḓa ri khou ḓo mu ṱhogomela ri wana o ḓaleliwa nga vhathu, u tou vha na mashaka manzhi, hu khou itea mini? So mianga ndi muṅwe wa vhathu vhane vha nga amba nga thabelo ḓuvha ḽa kovhela vha tshi khou amba zwivhuya fhedzi. A ri a ni muḓivhi, ndi ṅwananga, ni na Facebook, irani pheni founu ndi ni sumbedze ndi hoyu ano imba. Mathina houḽa mufumakadzi ndo vha ndi muimbi ane a mufunesa, mara o vha a sa koni u nḓivha nga nḓila, nga tshiimo tshe nda vha ndi khatsho. O vha a sa koni u nḓivha, tshifani u khou ḓi tshi vhona mara a sa fulufheli uri hu nga ḓivha hu nṋe. Ḓuvha ḽi tevhelaho houḽa mufumakadzi a tshi ḓa a ḓa nga khani, takula a mmbea kha wheelchair, a swika a mmbea hafhaḽani. Ini mufumakadzi ni a ḓi ḓivha na? Ndi a vhona ungari unga vha ho fhela 15 minutes o tou ndavhelesa a khou lila. Nda thoma u vha na mbilaelo uri why a tshi khou lila. Zwezwi o no ḓi khuthadza ene muṋe a ri ndi na vhuṱanzi vhune ndi a fulufhela uri ndi tshi fhedza u ni vhudza khamusi zwi nga shandukisa vhutshilo haṋu. Ri ene o vha sa ḓivhi mudzimu, o vha sa tendi mudzimu, a kha mbingano i si na vhana lwa tshifhinga tshilapfhu. Zwino o vha o no vha kha tshipiḓa tshe vha vhuhadzi hawe vha vha khou tea u mu ṱoḓela muhadzinga wa u ḓo beba vhana. A ri ḽiṅwe ḓuvha a tshi khou tamba muzika wanga, a ri nda thi ḓivhi mudzimu mara hu muzana wa gospel ndi a muthetshelesa. Ndi khou ṱoḓa u tou thoma ndi tou lingavho mudzimu wa hoyu musidzana. Nṋe thi ḓivhi mudzimu mara ndi pfha u musidzana a khou imba nga ha Yeso, ndi khou ya ngo tenda Yeso wa hoyu musidzana. Uri nda sokou tou vhudza mudzimu uri wane mudzimu nṋe ndi sa vha ḓivhiyo, wone mudzimu wa thabelo ṱhavhanyedza, ndi khou humbela uri nṋe vha tou nitela ḓembe, ndi khou ngo tou vha vhona nga maṱo. Na zwino ri khou amba hu na vhana vhavhili vha no pfhi Thendo na Vhugala. Ri sathu vala ino mbekanyamushumo ndi dovha nda vha na muṅwe mulaedza, tshifhinga tshashu tshi khou gidima nga maanḓa, fhedzi ndi na muṅwe mulaedza une nda khou tama uri u vhe tshipiḓa tsha ino mbekanyamushumo nga murahu musi ri sathu vala. Okay. Khoyu Thabelo ndi ṅwana o aluwaho e tsinisa na nṋe, ndo ri nṋe nae ri ḓi tonga dzikhonani. Ndi muthu wo socializer nga maanḓa, ndi muthu ane zwi tshi ya khou socializer tshiṅwe tshifhinga u nga pfha u sa mu pfhesesi. Zwo socializer ndi khou amba vhukonani na vhathu. Thabelo ndi muthu ane u ntakadzela tshithu tshithihi tsha uri u tshi amba naye u ya kona u thetshelesa. Ndi muthu ane na musi arali o khakha u ya tenda uri o khakha, unlike
tshiṅwe tshifhinga u ya wana muṅwe muthu arali u tshi nga amba naye uri hezwi ha ngo zwi itisa zwone kana ha tei u zwi itisa ngorali, wa wana a sa tu zwi pfesesa zwavhuḓi. Mara Thabelo ndi muthu ane u ya kona u thetshelesa. Kha ndi ri nga vhanga ḽa tshifhinga vha ntendele ndi gume henefha muhashi wanga uri Thabelo ndi muthu o to raloho ane tsho fhedzisela ndi nga amba uri kho shumea naye u ya shumea naye. Nga haya maipfi maṱukuṱuku ndi khou livhuwa u fhiwa tshifhinga hetshi. Ndaa. Maipfi maṱukuṱuku ngauri zwithu zwo amba ndi zwavho khamusi nga u tou pfufhifhadza muledzeni u khou bva kha mukalakwe. Yeah, vha khou amba ngoho. Ndi nga amba nda ri is my best friend. U bva muṱukuni. No zwi pfa hafhaḽa ndo ṱalutshedza nyana uri ndo u bebiwa hanga u ngo tou vha easy. So zwa amba uri nga tshifhinga tshine mme vha khou tea u vha mme vha vha mmbeteni wa u lwela vhutshilo havho, zwa ita uri ndi swikele zwanḓani zwavho. Zwo ḓoweleaho zwi nga vha zwa uri ri nga ḓi dzhia ṅwana wa lutshetshe ra mu isa makhadzi wawe kana ra vhona zwiṅwe, mara havhaḽa muthu vha nga alusa. Zwino zwo ita uri nṋe nawe ndi mungana wanga. Ari lavhelese musi album tshi bva hangei he ra tou thoma u tou mu ḓivhesa hone. Ndi zwino pfhi a vha tshi khou ḓimba fhedzi ra thoma u mu ḓivhesa musi Rofhiwa a tshi ḓa na talent search. Tsho ṱuṱuwedza uri a ye a joine iḽa talent search ngo ndi hone he ra kona u wana na album, ra kona u vha na nyimbo dzi no nga Thendo na Vhukale. Ndi mini tsho mu ṱuṱuwedza uri a ye fhaḽa kha uḽa muṱaṱisano? Hoḽa muṱaṱisano ndi livhuwa vhabebi vhanga, ndi livhuwa vhathu vha no nga vho Mutele vhane vho vha tshi tenda kha nṋe nga maanḓa. So nṋe arali hu na zwithu zwe nda vha ndi tshi zwi ofha ndi competition ndi sa pfani nayo. Ndo vhuya nda ya kha iṅwe ya I Can Sing nda guma kule nyana, mara hafhaḽa nda vha ndi tshi khou pfha ungari nda ndo tea ndo wina nda pfha ndi songo wina ende zwa nkwatisa badi. Zwino zwa mbudza uri thi tsha ṱoḓa u vhona zwithu zwi no pfhi competition. Mara nda vhudziwa upfhi arali hetshi Star Search ra vha na ene a songo tshi dzhena a ri ḓivhi uri u khou mbuto zwitisa hani, mara ri khou ṱoḓa u vhona o dzhenelela. Zwino nda tou fhiwa fhungo ḽa uri ndi khou tea u ṋanga kha u sa dzhenelela kana ndi khou dzhenelela zwino khou ṱoḓiwa nga vhanzhi, na u ḓiwana ndi tshi ḓo tea u lavhelesana na zwine ndi ḓivha uri ndi zwimini. Mara nda tea u ya arali ndi khou zwi humbula zwavhuḓi ḓuvha ḽa audition ḽe nṋe nda ḽi ita ndi nga vha ndo vha muthu wa vhuvhili u fhedzisela. Ndi khou sokou pfukisa vhathu ndi khou sokou pfukani pfukani. I remember ḓa tshiṅwe tshiṱhanga khitshi tsho ambara vhurukhu ha orange ya mashika nyana na tshikipa tsha black. Hoḽa muṱhanga a tshi pfhi Palesa Ravele, may his soul rest in peace. A ḓa ri hupfhi hu khou imbiwa ngafha ndi hone hone hu khou dzheniwa ngaho, nda ri kha dzheni. A tshi dzhena hei muṱhanga a ḓo imbelela lwe na luimbo lwe nda ndi khou tea u luimba muhumbuloni lwa ṱuwa. I remember nda tea u tou swika nda tou ima hafhaḽa nda wana ndo hangwa tshiṅwe na tshiṅwe, mara ngauri u imba hu dzula hu kha iwe nda wana ndi khou tea u auditiona. Mashudu mavhuya vhoi nda pfukela kha vhuimo ha phanḓa, then nda wana ndi tshi khou tea u khomphitha na vhathu vha no nga vho Voice na vhathu vha no nga vho Rofhiwa Nesa Bvuni, ra ri vhanzhi nyana. Mashudu mavhuya nda ḓiwana ndi nṋe we nda waniwa uri ndi nṋe star tsho thoma. Muimbi wa khwinesa. Rofhiwa Manyaga o tamba role khulwanesa vhutshiloni hanga. Nṋe ndo vha ndi tshi sokou tou ḓivhudza uri ndi a tama u vha muthu wa TV, mara ndi sa ḓivhi uri heyi industry ya muzika i na zwithu zwinzhi zwine na tea u fhira khazwo. So o mpha tshikhala tshavhuḓi tsha u kona u ḓivhea, tsha u kona u ḓivha uri zwavhuḓi vhuḓi kha heyi industry zwithu zwi tshimbidzisiwa hani.
ri khou fhola riṋe nga maanḓa nga muzika kha ri ḓo lavhelesa uri kuṅwalele kwa muzika ndi mafhungo o tou humbula hanefho kana hu a ḽoriwa no ḽoriwa hafha fhethu? Nṋe ndi muṅwali wa muzika mara thi tu ḓi dzhia ndi muṅwali wa biko badi ngauri vhunzhi ha dzi nyimbo dzine nṋe nda wana ndo tshipfi ndo dzi ṅwala ndi nyimbo dzine dzi ḓa through encounter khamusi vhafunzi vha tshi khou funza mulaedza wo nkwamesaho nga maanḓa ha sokou tou ḓa mungo nda tea u wanela maipfhi ano elana na mulaedza kana mudzimu vha khou tou shumana na nṋe zwezwi ndi thabeloni ndi hu nṋe na mudzimu vha khou tea u shumana na nṋe sa muthu ndi dzone nḓila dzanga dzo ṅwala dzi nyimbo so ndi to tenda uri thi tovha muṅwali ndi to fhiwa dzi nyimbo ngauri a thi hola muthu ane a ḓo ri kha ri dzule fhasi na bugu na bivhili nda mbo ḓi wana ndo kona badi u ṅwala most ya dzi nyimbo dze nda dzi ṅwala hu na story behind it kha album yanga ya His Glory hu na luimbo lori u kha ḓivha mudzimu u kha ḓivha u mudzimu holuya luimbo nda ndi khou luimba ndi sina fulufhelo zwo swika na kha uri zwi nga itea recording ya sivhe hone mara ngauri mudzimu vha fulufhedzea and ngauri mudzimu vha vha na nḓivho na uri thabelo ḓo tea u ḓa na kha roḓigeda namusi khezwi mudzimu vha khou ḓivha mudzimu na namusi hu na luimbo lu no nga fulufhelo ḽanga ndi luimbo lwa himu mara ndi dzi nyimbo dzine dzi dzula dzi na mulaedza hu na luimbo lune lupfhi hu vhusa maanḓa avho a thongo lu ṅwala lo ṅwaliwa nga Tiani Maluleke a ri kha nṋe holu luimbo every time ndi tshi lu rieza ndi pfha uri lu khou tea u imbiwa nga vhone nda ri kha tou ḓa ri to luimbo roṱhe a ri hayi ndi nga si lu kone a si lwanga ndi lwavho ndi ene o lu ṅwalaho olo luimbo namusi ndi khou mufha credit ngauri ndi a zwi ḓo zwori vhathu vha zwi dzhia uri nṋe oluya luimbo ndo lu ṅwala khamusi ri tshi khou vala ino mbekanyamushumo Thabelo ndi khou tama u ḓivha uri ndi ufhio like ndi khou tama u ḓivha uri u tama u humbuliwa nga nḓila ḓe na uri mulaedza wo vala ndi zwone tshifhinga a tshi khou vhuya tsha pfala no pfala fhedzi nda ndi tshi kha ḓivha na mafhungo manzhi ri nga tenda uri khamusi ndi Thabelo Ṱhavhanyedza part 1 ri kha ḓo dovha hafhu ra vha na part 2 u tama u humbuliwa nga nḓila ḓe? Ndi tama u humbuliwa sa muthu ano ḓisa fulufhelo kha vhaṅwe ndi dzulela u vhudza vhathu vhane nda vha ndi khou tshila navho na vhathu vhane mudzimu wa vha ḓisa kha nṋe zwa zwino ndo thoma foundation ino pfhi Healing Hearts Foundation ine i to thusa u tshimbila na vhathu kha dzi nyimele dzo fhambananaho ngauri mafhungo a u fhola wo ṱangana na trauma kana wo ṱangana na divorce wo ṱangana wo luza ṅwana a zwi itei nga ḓuvha ḽithihi a zwi neli philisi ya pfhi vha tshi fhedza u nwa philisi vha ḓo vuwa vha right so mulaedza une nda nga to wisa kha vhathu ndi wa uri vheiwe mudzimu ya ni funa ende hu tshe na fulufhelo uri a ri nyami fhethu hune ra pfha zwi sa konadzei kha vhaḓe ri vha thuse ri vha sumbedze uri ngoho fulufhelo ḽi tshe hone a ri khou nyamisiwa nga tshithu ri khou ya phanḓa na vhutshilo. Thabelo ndi khou livhuwa nga maanḓesa tshifhinga tsha u ḓa na madekwana vhoṱhe. Ndi khou livhuwa Miss P ri tshi vhuya kha part 2 kezo mnditshirizo wa Phalaphala FM athi mbekanyamushumo shena musi ro ḓigeḓa u swika magumoni ngo to rali ndi tshi tou livhuwa muthu muṅwe o vha tshipiḓa tsha ino mbekanyamushumo ndi zwone mafhungo ndi manzhi nga maanḓesa ndi sokou pfha unga ri naho ri tshi nga a ri ngo fhedza u a tea u dovha hafhu wa vhuya Thabelo ri tshi khou vhuyela part 2 yawe ri tou pfha mafhungo oṱhe nga vhuḓalo fhedzi kha vhari ndi vhalivho zwihulwanesa vhone vho dzhia tshifhinga ndipo hune vha vha hone vha thetshelesa ino mbekanyamushumo musi nṋe ndi tshi takuwa hafha a ri sokou ṱuwa fhedzi ri ya mafhungoni ri thoma ra pfha nungunungu ya muzika ine ra ḓo i ḓiselwa nga Thabelo u bva hafho ra mbo ḓi livha mafhungoni wa raya vhuṱahi a kona u tevhela mbekanyamushumo ri a dzedzani vha khou ḓiselwa nga Blue Monkey u bva kha Miss P na mubveledzi Chittagong na Lupea Nyunduni dza khasho kha vhe madekwana vhuḓi Then now
mudzimu wadzichaka mudei wamaranje upaduma bukomera chipembe na tebula kode busamana abo vamurena murena wamarena mudzimu wadzichaka mudei wamaranje upaduma bukomera chipembe na tebula kode busamana abo vamurena wamarena mudzimu wadzichaka mudei wamaranje upaduma bukomera Lirioso vamurena wamarena mudzimu wadzichaka mudei wamaranje upaduma bukomera Rodigeda na Miss P, Pharapara FM.